Nedavno je u Rusiji krenula proizvodnja kineskih crosovera pod legendarnom markom Moskvič. Ovo je ruski odgovor na odlazak zapadnih proizvođača s automobilskog tržišta. Uskoro će ruski giganti kao što su Kamaz i Rosatom proizvoditi nove modele putničkih automobila. Autoindustrija u Rusiji predstavlja jednu od najvažnijih grana privrede, možda i zato što je u njoj zaposleno više od 400.000 radnika. U poslednjoj deceniji Rusi su navikli da imaju izdašnu ponudu stranih automobila prilagođenu svačijem džepu, iako nije uvek bilo tako. 90. godina prošlog veka na rusko tržište bila je najezda japanskih i nemačkih automobila, dok je u isto vreme proizvodnja domaćih automobila bila uništena. Da ne bi konačno ostala bez autoindustrije, Rusija početkom 2000. godina uvodi carine na strana vozila i tera proizvođače automobila da svoje fabrike grade u Rusiji. U početku bila je to samo finalna montaža, da bi s protokom vremena došlo do proizvodnje vozila više faze finalizacije. Rusko tržište bivalo je sve privlačnije, a prisustvo krupnih koncerna bilo je sve veće. Tako proizvedena vozila Rusija izvozi u inostranstvo, čak i u Evropu. Ovo nije bila loša, ali ipak samo privremena šema. Rusija je u sledećoj fazi morala da pređe na formiranje svojih platformi i potisne strane proizvođače. Događaji iz februara 2022. godine prinudili su strane proizvođače da samostalno odu. S jedne strane, to je rusku automobilsku industriju dovelo u veoma komplikovanu situaciju, a sa druge otvorilo nove mogućnosti i perspektive. Rusija je, nakon odlaska zapadnih proizvođača automobila, pozvala kineske. Jesenas je u Lipetskoj oblasti krenula montaža kineskog elektromobila Evolut, a odmah za njom bila je puštena u rad pokretna traka sada već bivše fabrike Renault, u kojoj se vrši montaža kineskih automobila JAS na bazi obnovljene marke automobila Moskvič. Dolazak Kineza uopšte ne znači da Rusija odustaje od planova da razvija sopstvene modele. Zvanično je saopšteno da će se do 2025. godine Moskvič proizvoditi od ruskih komponenti i na ruskoj platformi. To što je Kamaz postao industrijski partner Moskviča, garancija je uspeha ovog posla. U martu ove godine predviđali su da će Kamaz do kraja godine potpuno obustaviti proizvodnju, jer je navodno bio totalno zavisan od nemačkih partnera. Međutim, fabrika ne samo što nije stala, već je u roku uspela da reši masu proizvodnih problema. Proizvodnja kamiona generacije K4 i K5, iako prilično smanjena zbog sankcija, ipak nije stala. A od februara 2022. godine fabrika pokušava da obezbedi potpunu proizvodnju ove savremene linije bez delova i komponenti iz neprijateljskih zemalja. Ove godine Kamaz je prikazao damper težak 50 tona, bez kabine pod imenom Jupiter 30. Još jedna novina je Kamaz 3 54907, napravljen za eksploataciju u bespilotnim logističkim koridorima. Takođe, predstavljen je i novi autobus terenac za nepristupačna područja, Kamaz 6250. A nedavno je predstavljena i najnovija tehnika Kamaz za rad u šumskim predelima, što je potpuno nova proizvodna niša ove fabrike. A to što je Kamaz postao industrijski partner Moskviča samo je početak. Ovih dana rukovodstvo Kamskog zavoda saopštilo je da planira formiranje posebnog lakog diviziona, što znači da će biti novih proizvodnih linija i potpuno novih modela. Za jednu se već zna, reč je o elektromobilu Kama. O njemu smo već govorili, a prototipi vozila su već spremni, iako je start proizvodnje bio stalno odlagan. Po svemu sudeći, nastupio je i taj moment. Zna se da je Kamazov partner u projektu korporacija Rosatom, a samo vozilo će dobiti ime Atom. Stotine konstruktora i programera rade na njegovoj proizvodnji. Obnovljeni prototip biće prikazan sledeće godine, a do 2030. godine u planu je da se proizvede više od 450.000 vozila godišnje, tako da će Atom biti najmasovniji putnički elektromobil u Rusiji. Rosatom nije uzalud krenuo u izgradnju najveće fabrike za proizvodnju litijum-ionskih akumulatora, o čemu smo vas nedavno veoma detaljno izvestili. Ističemo da je nedavno počela i serijska proizvodnja ruskog terenca Aurus Komendant. Njegovu osnovu čini ruska univerzalna platforma. Naravno, i dalje se u takva vozila ugrađuju strane komponente, ali je nivo lokalizacije već 70%, što je veoma mnogo.
Aurus nije samo luksuzni automobil, već je i projekt koji ruskoj industriji omogućuje osvajanje novih tehnologija koje će se prenositi i na jeftinije segmente. Na taj način, na kraju ove godine, možemo sa sigurnošću konstatovati da sankcije nisu uspele da razore rusku automobilsku industriju. Rusija prelazi na novu fazu razvoja i osvajanje potpuno novih domaćih putničkih automobila, koji bez tekuće krize još dugo ne bi ugledali svetlost dana.